Abaibai kot missing en betutab rani nekakokonech Jehova boroindo kora ketuyechin en oret nebo musongnotet nekitesetai kemwochini kongoi Jehova nekokoribech ak kondoisewech en wikit komugul kong'eten kebesien wikit nikonye ko kondoiseun ak inye en tugul ole imiten neakai betutab rani kakotuyech kora kibagenge sobit kora keib boroindo nebo utisiet kou en kila nekitesetai kemwochini kongoi amun tesetai kora koityin akot magutikab mugulelwekyok. En betutab rani kemi en tarikit 18 kemoe kemwoin kongoi Jehova amun tesetai koribotech, tesetai koityin magutikab mugulelwekyok, tesetai kora konetech en atkai tugul. So nenatachin en tugul ole imiten sobit kora keib boroindo nebo utisiet en oret nebo musongnotet nemoche amwoun kongoi amun meng'ete kora iibe boroinitet amun ilosu Jehova ak inye yekimi kibagenge. So kibendi kinome tuyet kou en kila, kebendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesau. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil, neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova en betutab raini. Kongoi Jehova amun ripset ak kandoinatet nekoiribech en wikit komugul. Kan kemwoun kongoi Jehova nenyon amun koindoisewech en tugul olekokibunote Kiptaya. Kongoi Jehova nenyon amun itililech en atkai tugul yamach kebwone taing'ung Jehova nesobe koigeny keibu somutikab mugulelwekyok. Kongoi kot en betutab raini nekaikonech kora Jehova boroinitet nemosom Jehova nesibit kora iwe kobote Kiptaya ityin magutikab mugulelwekyok. Testai Jehova ing'ololwech ak icherech Kiptayandenyon nesobe koigeny. Akot en ichek cheisube programini Kiptaya iityi ak ichek magutikab mugulelwekwak. Tebi kobote Jehova nenyon sikobit en otisiet nekyoe Kiptaya keyai kou en mageng'ung Jehova nesobe koigeny. Ara kongoi Jehova amun itononi kobote kwandanyon ak ibit kora Jehova nenyon icherech en atkai tugul. Ara Jehova nenyon amuch boroinitet tugul kotar kitwoi tuyetab betutab raini kemwa kongoi Jehova nesobe koigeny. Amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, Kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisiberge ak Maria, kikinyalili boronotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, Kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo cholwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koigeny. Amen. Kibasu Jehova ngunon, nega perurenyin, kibasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet So boroindo nekibendi en inguni ko awendi atoche lagokab Sunday school kobit kolos Jehova ak ichek en tiendo netindo ak ityan komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na watoto wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na vijana wote watasimama, msingi wao
wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Na wamama wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Watu wote nao watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Praise God. Praise God again. My name is Abigail Cherotian. To share memory verse from the book of John 14:15. If you love me, keep my commandments. Praise God. Praise God again. My name is Abel Peter Murbash from the book of Matthew chapter 7 verse 7. It says, "Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you." Losunot Jesu kora. Eng kanutik chu kekurenon Abel Kiprot, siandoi ng'olyot ametit nemiten kitabutab Petero netai kurgat 1 koitet 16 komwoe kole oekun chetililen amun atilil ane. Mathayo kurgat 5 ak koitet 8 komwoe kole boiboen chetililen mugulelwekwak amun tun kere Jehova. Praise God. Praise God again. My name is Faith Chebet. I want to share a memory verse from the book of Mark chapter 13 verse 31. It says, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Proverbs chapter 16 verse 7. It says, "If you please God, you may make your enemies into friends." Job chapter 42 verse 2. It says, "I know, Lord, that you are all powerful, that you can do anything you want." Kongoi missing lagokab Sunday School en boroindo nekararan nekaulosu Jehova, kaotien ako kaumwa kora ng'alekab metit, kotestai kobirurok Jehova kobirur lagok akichek chesube program ini en tugul ole miten. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nekibendi kora kenyoru sirutik chetililen, nekimache kemwa kongoi amun tesetai Jehova kong'ololwech en atkai tugul yemach kisyoche sirutikyik chetililen. So kotomo ketach ng'ololindet nebo betutab raini, kebendi kenyoru tiendo 37 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole arikyinin Jeiso. En iman koyomengei kerikyin Jehova en atkai tugul. So kinyoru tienon ak yeibata kenyoru boroindo nekikose sirutik chetililen koyob ng'ololindetab betutab raini.
Kanamwochi kongoi Jehova nekakonech boroindo nekararan kakondoiwech kong'ete kangetou tuyet akoi yu kakeitu atorori Jehova nebo iman. Kanatachi kora ing boroindo nebo sirutik chetililen ko kakebwa kong'ete kangetou tuyet akoi yu kakeitu ale itaga nebo iman ing kainet nebo Jeiso. Kikureno Paris Chirchir akasome kebe taitab Jehova kotomo kesoman sirutik chetililen ongesop. Kanamwa kongoi neo Jehova amu kaichomwech keitchi betut nekararan, keitchi betut nemie Jehova ne kaiberurech ing kebeberta netai nebo tuyet. Sochi bikuk Jehova nesiberur sikobit chebendi koipchinit logoiwek chetililen betutab rani, iyochi nemie Jehova. Yeiberuri iberurech akichek amu kasayani ing kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Betutab rani amache kebe kenyoru sirutik chetililen ne ngoliot nekitonone rani ko ng'elyepwek 4 che imuchi koboisie biik atkan kora. Mwae siret kole the 4 tongues anan ng'elyepwek 4. Yakimwa kele ng'elyepwek 4 kingen kele ng'elyepta ko agenge. Lakini eng ng'alalet komuchi kwai kebeberwek 4 ng'elyeptab chito eng ng'alalet. Anan imuchi kutyi chito anan kobut chito eng kebeberwek chotok 4. So betutab rani amache itebi kobotechi sikobit inai ile tos eng ng'elyepta neitinye anan eng kebeberta neng'ololi atkan kora kobutyin kebeberta ingiro. Amu kararan kenai kora kele yo king'ololi kobutyin olebo ano ng'alalenyo. Ng'elyepta netai nemwoe kole ng'elyepta nekibou, ng'elyepta nekibou ne notok komwoe kutit nebo Kingeresa kole the control tongue. Ng'elyepta neimuchi kobo chito neboisie. Sirutik chetililen kenyorchini kitabutab Kalewenoik kurgenyi ko 10 kaitenyi ko 19. Kalewenoik kurget 10 kaitenyi ko 19. Nekamwa kole mabete bistoet ng'alek chechang ako ng'om nesise. Mabete bistoet ng'alek chechang ako ng'om chito nesise. Ng'elyepta nekamwa ale kibou ko ng'elyepta nemuchi kobwat chito kotom kong'alal. Amu atkan kora ng'alek chekakibwotyi kotom keng'alal ko tayari kakeboi ng'alechoto kotom akot keng'alal. Kotom komwa chichoto ko kakoboi ng'alechoto eng orit nebo kabwatutik. Chichoto kora kongen kasarta nekisise ak kasarta neking'ololi. Ingen kasarta nenyolu kesis ak kasarta neking'ololi. Chichoto kora netinye ng'elyepta nekibou ko chito nemuchi komwa kiit neteche
ak kit nekonoptoi chito atkan kora. So nakamwa kolewenoik tamanu koitenyi ko 19 kole mabete bistoet ng'alek chechang. Ya kachang'a ng'alek ko makoi kobet ng'olyo nekakochabaita. Makoi kobet ng'olyo nekakwo chito kot konasta eng ng'alalenyi. Akitya as komwa kora kole ako ng'om nesise. Chito nesise eng kasarta nekayamgei ko ng'om chichot. Neni komwoe korong kole ya kaking'alal ng'alek ko ngot kochang'a ng'alechoto ko nyumnyum kobit ng'olyot nebo bistoet ako nyumnyum kobit ng'olyot nebo iman eng yoto. So kakinai kele ya kasis chito ko kaboi ng'elyeptanyi. Amu chito nekasis ko tayari kakoboi ng'elyepta ako kanam ng'elyeptanyi kiyatau ng'alalin chakobo komie kole ng'elyepta ko ng'undut nenome maat eng bortoab chito. Koitet age nekinyoru ko nebo kolewenoik 11 koitenyi ko 12. Ng'alechu chang chu kisubi betutab rani ko ng'alek chekasir Solomon amu ng'omnotenyi nekitinye neo kwaror mising akobo kit neu ng'alalet ak ng'alek cheng'ololi biik. Kolewenoik 11, 12. Motinye ng'omnotet nesose chitab kokwenyi ako sise chito netinye naet. Sise chito netinye naet. Lakini kamwa kole motinye ng'omnotet chito nesose chitab kokwenyi. Lakini ng'olyo neo ng'yo nekakisubuna kamwa kole sise chito netinye naet. Ya kakimwa kele kasis chito, kakimwa kele kaboi ng'elyeptanyi. Ya kakimwa kele kasis chito, kakimwa kele kanam ng'elyeptanyi asikobit komang'alal akitya komwa kit nemanyolu. Koibor kole yo keker kasis chito nekatawalu kit ko meib koek kit neroisi. Koib ng'omnotet neo mising asikobit kosis chichoto. Koib ng'omnotet neo mising asikobit komawal kichichoto. Kinakte kora kebe 13 ing yotok po kolewenoik 11 ak 12. Ng'onye umutik inendet nejomsot ako unye ng'olyot inendet netinye tamirmiriet nebo iman. Ng'olyot neo nekakinyoru ing yo ko nakamwa kole unye ng'olyot inendet netinye tamirmiriet nebo iman. Keuny ng'olyot ko kerib asikobit komamanda ng'olyot. Nicham komwoe biik kole kerib siri. Kerib kit nekoiker asikobit komamanda ng'alechoto. Ko nakamwa kole chito neng'om, chito netinye tamirmiriet nebo iman, chito netinye tamirmirietab Jehova ko chichoto komuchi kouny ng'olyot asikobit komaisergei ng'alek, asikobit komakiserta ng'alek koba ole manyolu. Ketesetai kora kebendi kolewenoik 12, 16. Kolewenoik 12, 16. Kumwoe kole sipkonookse eng neregekab neberber ako unye tewernatet chito neng'om. Inoe ne ile kanere chito? Inoe ile kanere chito amu kang'alal kabol. Konakamwa kole chito neng'om ko unye tewernatet. Morongdoti ng'alek koba komasin ak komasin, morongdoti ng'alek ing olatugul kobate unye ng'alechoto chito neng'om. Keuny ng'alek ko kerib ng'elyepta asikobit komaimong tuguk chemi orit. 13. Ribe sobondonyi neribe kutinyi ako nyoru ng'emishet neyote kutinyi mising. Ribe sobondonyi chito neribe kutinyi, lakini chito ne ng'ololi ng'alek chechang kondoi ole ng'oi sobenyi. Koibor kole kumbe ngorib chito ng'elyeptanyi, korib chito sikobit komang'alal ng'alek chechang ko korib sobondonyi. Akon yole ikuitosi amu ngap imwa ng'olyot nekoi kaitar imwoe ile oye kochome kamamwa anyunoto. Ndo kanai kamoto ng'ololi noto. Lakini angisub ko kakong'alala ng'alechoto amakomi kit netakeyai. Nekoi ko kakonai biik kole kine kit nemi orit, kakoimak sobondo, kakoimak biik amu ng'alek chekakimwa. Ko nekamwa siret komie kole ribe sobondonyi chito neribe kutinyi. Kumbe yo kerib kuting'ung, yo kerib ng'elyeptang'ung asikobit komamwa ng'alek chechang, ko keribchigei sobondong'ung.
Nganda imuchi ngalek atkan kora kongamik chemi olin chekakimwochin, lakini chito nekarib ngalekchik koribokse kakine sobondonyi eng tuguchoto. 15, 14 kotakisubi ngolyonoto eng kalewenoik 15, 14 komwoe kole chenge naet muguleldab inendet netinye kakuyet ako paegei kutuswekab cheberberen berberindo. So nakamwa komie kole kalewenoik 15 koitenyi kwagenge akitya kebe 4. Kalewenoik 15 koitenyi kwagenge akitya kebe 4. Isto walunet netala neregek ako ingeti ngoliot nengwan neregek. Isto walunet netala neregek ako ingeti ngoliot nengwan neregek. Koitet 4. Ketitab sobondo ngelieptab neisobishe ongeme ingelelnotetab mirmiriet. Chito nekarib asikobit komainget bolet akonget neregek ko chichoto komwoe siret kole chito nekangalal ngalek chebo tolosiet, chito nengalal ngalek chemangwonen, amu pimani chito ngalek chemwoe. Ko ngongalal chito ngalek chemobo ngwonindo kokamwa siret kole isto neregek cheechen. Lakini ngalek chengalal kesartae kemwa eng oret nemanyolu koibu nereknatet neo akitya konget boriet. 16, 23 kalewenoik 16 koitenyi ko 23. Ineti muguleldab nengom kutinyi akotesyin kanetetab kei kutinyi. Bwana asifiwe, ngolyo nekararan nebo iman. Kole ineti muguleldab chito nengom kutinyi akotesyin naet kutinyi. Kotok kole chito netinye ngomnotet eng muguleldonyi komuchi konet kutinyi ngalek chekimwoe. Imuchi konet kutinyi ngalek chenyolu kemwa eng oldo tugul. So konakamwa komie kole ineti muguleldab nengom kutinyi. Kinet kutit ko konai kit nekimwoe chito, konai kole ngoliot ingiro nenyolu amarane, ngoliot ingiro nemanyolu amarane. Amu mi ngalek chenyolu kemwa eng kebeberta age, sikomi ngalek chemanyolu kemwa eng kebeberta age. Kosuldo chito neribot muguleldonyi ak chito neribot ngelieptonyi eng kasarta neu noto. 17. U taunetab boriet yekiyote beek, omete anyun boriet kotomo kobit bolotet. Kole kotom kobit bolotet konyumnyum keistoegei boriet. Lakini eng kasarta nekakobit bolotet akani ale ikuitosi bolotet. Ngele bolotet ko kowaljigei biik ngalek. Mwaunin, kakimwa kele kakonget bolotet anan kakonget bolet konyumnyum kotoigei boriet. Lakini kamwa siret kole yakimoche ketar boriet keistoegei ngalek chekakeityi kiwango nebo bolotet. Ngikesune 21, 23 nenoto ngeliepta netai nekakiker 21, 23. Age tugul neribe kutinyi ak ngelieptanyi koribe sobondonyi simanyor nyalilwogik. Age tugul neribe kutinyi ak ngelieptanyi koribe sobondonyi simanyor nyalilwogik. Ni ko ngolyo neo mising amuin atkan kora komatakiiti kele ngalek chekimwoe koibwech ng'emisiet, ngalek chekimwoe koibwech nyalilda, ngalek chekimwoe koibwech bichindo. Lakini kamwa siret komie kole chito nekarib kutinyi koribe sobondonyi. So nitoku kole ngalek chenyolu kemwoe kenai kora kele wekchinigei ngalechoto. Noto amune kobo komonut mising kerib ngaliepta. Bo komonut mising irib kit neimwoe. Amu ngalek cheimwoe ko ngalek chekonin ng'emisiet anan kokonin kalyet kotomo akot koityi biik alak ko tayari ole kongete ngalechoto. So kararan keigu biik cheribe ngeliepwekcho. Kiwangune kebeberta netai anan kakwautiet netai kalewenoik 24, 26. Kalewenoik 24, 26. Komwoe kole
ngututisye inendet newalu nebo iman. Ng'olyon nenwach. Ingututisye anan dorogisye inendet newalu ng'olyon nebo iman. Eng ngalek alak amwa kole chito newalu eng imanit, chito newalu eng oret nekararan kotoroche ak biik chechang. Lakini chito newalu eng oret nemakararan kotoitos ak biik chechang. Ani ale kiker biik chemoe kotegei, che ngabilen ikochi eut komakonin eut. Ko ndaisubi ole kingete ngalechoto ko kingete ngalek chekikimwa. Koit makotorochegei biik amakokotegei biik. So konakamwa komie siret kole chito newalu eng imanit, chito newalu eng tekisto komuchi kongututkei ak biik chechang akotorok ak biik chechang. Amune? Amu mamite kaimutiet muguleldo. Ngelyepta nebo aeng ne atkan kora koboisie biik komwoe kole ngelyepta netinye chamet eng biik alak. Ne eng kutit nebo Ingeresa komwoe kole the caring tongue, muguleldo netinye rirgei eng biik alak. Muguleldo anan ngelyepta netinye rirgei eng biik alak. Ngelyepta netinye rirgei akomuchi koker kole katoreti eng kebeberwek alak. Nekimwoe kele the caring tongue. Ngelyebi ko ngololi manit. Ngololi manit. Amu ngelyebi koribe sikobit komabit makosa. Nikan kakimwa kele ngelyepta nekibou, lakini neko ngelyepta neribse inendet. Ngelyepta nekere kole kit nemondo ko kit nekararan. Ko ngelyebi komwoe imanit. Nebo aeng ko ngelyebi ko konoptoi biik atkan kora chere biik. Kolewenoik 10:32. Kolewenoik 10:32. Ingen kutitab nebo iman tuguk chetokokse. Ako mwoe kutuswekab kiptengekinik ngalek chebo kamaset. Ngolyon neo konakamwa kole ingen kutitab nebo iman tuguk chetokokse. Ni ko ngelyepta nengen kole ne kit neketoche. Chito nengen kole ne kit neketoche ngamwa. Misinye biik che ngap komwa kit nendoitebele kalya simwa kole komwoe kityo soker bichoto kit nekayai. Asikomi biik chebimoni ngalek chekain komwoe, komwoe kit nebutyini itikab biik kotokokse ngalechoto. So konakamwa komie kole ingen chito nebo iman, ingen chito neng'om kole ngalechu kamwa kotos kotache 12:18. Kebe 12:18. Mi nesortoe ngalek kou rotwetab chong netorsei ako chametab kei ngelyeptab. Mi nesortoe ngalek, mi neiserseri ngalek, mi nemwoe kityo ng'ondukuk asikobit kobetyo. Lakini kale mite chito neng'om ne atkan kora kotom komwa kit kongen kole ibu chametab kei. Agere kobo iman ngolyondoni amu mi biik rani chemwoe ngalek chekose ta iumisan chito age. Mi chito nengap komwa kit kole sikobit ikas kimwa. Mi chito nengap komwa kit kole sikobit iimage. Mi chito nengap komwa kit kole sikobit korut muguleldo akotor muguleldo. Ko chito neu noto ko chito nemomoke ki chi. Ko kikonet ngelyeptanyi koek rotwet nerutishe akoek kipchabet nerute muguleldab chito. Ko ngelebata ko nakakimwa kele ngelyepta ne makirib, lakini eng yu ko ngelyepta nekakirib nekamwa kole noto nakamwa komie kole mi nesortoe ngalek kou rotwekab choo netorse ako chametab kei ngelyeptab nebo iman. So ngelyepta nebo chito nebo imanda koibu chametab kei. Motakinakta kitikin eng yoto kebe 12:25. Inguruse muguleldab chito amu nyigisindo netinye. Ako iboiboi muguleldo ngoliot nemie. Iboiboi muguleldo ngoliot nemie. Kamwa siret komie kole ngoliot nemie kotoreti muguleldo kotos. Toreti muguleldo kokimit
toreti muguleldo kosich kalyet. Lakini ng'olyo ne makararan kokochin nyigisindo muguleldo. Konoto kamwa anan ng'olyo ne kaking'olole kamwa kele mi chito netinye ng'elyepta nekose kole tamamwa kit nekochin chito age koimat. Tamamwa kit nekochin chito age konyigisit muguleldonyin. Amu cham akose biik che ngap koteb kole anan kamwa kit nekamonyolu. Koboru kole chichoto koribe ng'alekchik chekamanda asikobit komanyor kaimet eng mugulelwekab biik. Kotakinakte eng yoto kebe 15 kurgetab 15:23. 15:23 eng kalewenoik sikobit kotakekas akobo ng'elyepta neribe sikobit komaimat chito. 15:23. Boiboitu chi eng walunetab kutinyi. Ako ng'olyo nekimwoe eng sait nenyolu ko kararan netya. Boiboitu chi eng walunetab kutinyi. Ani ale ikuitosi ng'alechu kisomani, noto amune katil kebe pole pole asikobit ikuye amuin. Ni ko kit nekikoim biik chechang ako kikoimak biik chechang amu ng'alek chekimwa. Konakamwa siret kole boiboitu chi eng walunetab kutinyi. Male boiboitu biik, kole boiboitu chito nekamwoe. Kumbe kit nekewalu ko koi kakobek walunet kowekse orit kotebe kole kemwaita ano ng'olyono nekaa. Tos keng'alal komie, tos kemwa eng oret nenyolu, tos kemwa komie. Ani ale kiibun akinye kasarta neu noto ne yo kakobek kit nekemwoe inam anyun iwekyigei ng'alekuk chekemwoe ile uo mamwa ak nekan anyun uo kamwa ak. Konakamwa komie kole boiboitu chi eng walunetab kutinyi. Akitya komwa kora kole ako ng'olyo nekimwoe eng sait nekayamgei ko kararan. Ni ko ng'olyot nekimwoe eng kasarta nekayamgei. Ng'olyot nekimwoe eng kasarta nekimwoe kele kanyolu kemwa ng'alechu rani kokonu kalyet eng muguleldab chito. Kotakemi yoto kebendi 16:24 kekose ng'alek chekamwa Solomon. Amu Solomon ni ko chito neng'om nekisir ng'alek chekororonen. 16:24. Ukumian ng'alek cheiboiboi biich. Anyinyen eng sobondo ak chametabgei nebo kowek. Bwana asifiwe. Kole ng'alek cheiboiboi biich kou kumiat. Ani ale kiam kumiat ak ikas anyinyindo nebo kumiat. Anyiny kumiat akobo kwong'ut. Akitya as komwa kora kole eng ng'alechoto kotoreti chametabgei nebo kowek. Toreti chametabgei nebo kowek ng'alek cheonyinyen. Male toreti chametabgei nebo banyek. Amu mi ole mwoe kole ng'olyot nekorom kwerie kowet. Anan ng'olyot nekorom kokochin kowek koung'yo. Lakini ng'olyot nekakimwa eng oret nekararan. Ng'olyot nekakimwa eng oret nebo ripset sikobit komaumian chito age. Kokamwa kole ibu chametabgei nebo borto akokochin kalyet kabwatutik. Ni kotoretech asikobit kenai ng'alek chekimwoe amu angot ko makinetkei kinde kerat kutuswekyok asikobit keng'alal ng'alek chekororonen. Keumiani akitya koumioso biik alak. Amu kekas komie kamwa kole anyinyen eng sobondo ak chametabgei nebo kowek. Ng'alek cheonyinyen ak ng'alek chekororonen chekakimwa eng kasarta nekayamgei. Ngotakinakte kebe 25:15 kotakemi kalewenoik. 25:15 komwoe kole kikoikoi kirwong'indet eng muitaet neo akirie ng'elyepta netala kowet. Ng'elyepta netala, ng'elyepta neng'ololi eng oret nekararan, ng'elyepta neng'ololi eng mutyonet. Kokamwa siret kole irie kowet. Nikotok kole ng'alek chekakimwa eng kabwatet nekararan, ng'alek chekakimwa eng oret nekararan, komatikomi uityet netya kwakoi koisto uityet. Noto amune mi tuguk rani chekiuekitu amu manyor biik ng'alek chekiboisie. Akot matin konerechi chito netya, matin kotinye tuguk cheuen netya, kokamwa siret kole yeking'alal eng tolosiet, yeking'alal eng ng'alek chebo ribet,
koisto kotuitiet nekomi. Amu kamwa kole irie kowet ng'olyo netala. Kowet ko makit ne rahisi keiri. Cham kebe panget kowet. Kicheng'e oiwet sikobit kebe kowet. Lakini kamwa Bible kole ng'olyot nebo tolosiet ko irie kowet inendet. Sirutiet nebo mwisho eng yoto kebendi kalewenoik 27 koitenyi ko 9. Kalewenoik 27 koitenyi ko 9. Kumwoe kole iboiboi muguleldo mwanik ak nyamdutik. Iboiboi kounoto kanyinyindab chorwet chi netoreti inendet. Mwa komie kole iboiboi muguleldo, nyamdutik ak mwanik. Ko chorwet nebo iman. Chorwet atkan kora ko ng'ololu ng'alek che kororonen chorwet. Ani ale ngikas eng yu ko kamwa komie kole toreti ng'alekab chorwet. Ko chorwet atkan kora kotom komwa kit koleweni ng'olyo nemwoe. Ani ale betut age kiyong'alal ak chorweng'ung komi ng'alek che magoi imwochi chorweng'ung. Mi ng'alek che magoi imwa eng taitab chorweng'ung. Amu ng'alechoto koimi akonu kaimutiet akonu nyalilda. Ko nekamwa kole amu atkan kora choronok koleweni ng'alek che mwoe. Akot yo isirchini chorweng'ung barwet, isirchini message, ko atkan kora ileweni ng'alek cheboisie amu memoche koimak somondenyi. Ko nakamwa komie akine kole kou ye iboiboi mwanik ak nyamdutik muguleldo, koboiboi kounoto chorwet chito amu ng'ololi ng'alek che kororonen. Kakeker ng'elyepwek chetai oeng. Ng'elyepta netai ko nekakimwa kele ng'elyepta nebo chito nebo. Ng'elyepta nekikonde chito, kikorat chito sikobit komakon tuguk cheime bich. Ng'elyepta nebo oeng koker ng'elyepta ne ribe tuguk chemwoe. Ng'elyepta ne ngomwoe kit kongen kole amwoe kit nebo iman, amwoe kit nenyolu ak amwoe kit netoretishe. Nechu ng'elyepwechu oeng chu kakeker betutab rani, soma sikobit nyikebe nebo somok ak nebo ang'wan eng wikit nenyone. Akose taiwekchigei sobeng'ung okinye rani asikobit iker inai ile tos ng'elyepta neitinye rani ko tos ribot, tos imuchi ibou. Kongotou amwa ng'alek chekamwa Jakobo kole ng'elyepta ko maat neinomishe. Ng'elyepta ko bunyot neo eng maisha anan sobetab chito. Ako chang biik kikobutyi ng'emisiet, kikobutyi yaitwogik amu maimuch korib ng'elyepwekwak. Tos kiwou ng'elyeptang'ung? Tos ingen kasarta nenyolu ing'alal ak kasarta nemanyolu ing'alal? Amu kakimwa kele ng'elyepta noto tai ko kotom kong'alal chito kobwoti. Ibwoti koron kotom kong'alal. Notok angotakesomani kenyoru ng'olyo nekamwa kole ineti muguleldo neng'om ng'elyepta tuguk chemwoe. Neboru kole bichu ko biik cheng'omen cheingen ng'alek chenyolu komwa ak ng'alek chemanyolu komwa. Ng'elyepta nebo oeng nekakeker betutab rani kakimwa kele ng'elyepta nemwoe kit sikobit kotoret biik alak. Mang'elyepta neinuni chito, mang'elyepta newirtoi chito, kobate ni ko ng'elyepta nemwoe kit asikobit kokanapta sobetab chito ako kanapta kit neu chito asikobit kobor eng sobenyi. Kakimwa kele ng'elyepit komwoe imanit. Ng'elyepit kotoreti chito asikobit kokimit eng ortinwek. Nokose taiku shikong rani biik chekiyong'ala chong'orori tugul kibagenge kila. Tos bichu ng'ololi kibagenge komi alak chemwoe tuguk chemaibwat. Mi alak chemwoe tugul asikobit kokas chito king'wan. Mi alak chemwoe tuguk asikobit koimat chito. Inai ile ng'elyepata ko ng'elyepta nemakirib. Ng'elyepta nematonon chito asikobit korib komie. Kan amakun kaberuretab Jehova akoi yakakeitu ala asikobit koberurun Jehova ako eun nemie yeitesetai isyochi ng'alekuk ak ole iboisioitoi ng'elyeptang'ung asikobit eng wikit nenyone nyikeker ng'elyepwek oeng chekong'et cheboisie biik. Moche kebe taitab Jehova eng sait ongesa. Tai kongoi neo Jehova amu echek tugul chekimi ng'onduni komami chi nematinye ng'elyepta. Chi age tugul nesobe Jehova kokikochi ng'elyepta asikobit koboisie
kongalale Jehova akwae boisionik Jehova chekiyoe. Kokeker ngeliepwek oeng chebo komonut betutab rani. Ngeliepta netai ko neribot, ngeliepta nebo oeng ko ne kakirib kora sikobit komamwa tuguk cheiumisoni biik alak Jehova. Kakenai kora Jehova kele ngeliepwechu komuche kong'em akot chito neng'ololi kot komaribegei. Kanamwa kongoi eng biik chi korib ngeliepwekwak. Ichek chi kobo ngeliepwekwak asikot eng tuguk chemwoe ak chesire kotinye kalyet betutab rani Jehova. Kanamwa kongora eng ichek chetinye ngeliepwek chekikonapta biik chechang Jehova ing ng'alalenyu. Kokosochi abirur ichek tugul eng kainet nebo Jeiso. Alyochi nemie Jehova asikobit eng kila betut cheng'ololdos komwa tuguk chekonoptoi biik Jehova ak chetoreti biik. Anasochi kora ichek chenyumnyum kotom konai Jehova kole kinyolu korib ngeliepwekwak. Ak ichek chikoboisie ngeliepwekwak eng oret nebo kararan, rani komitei ng'wonindo mugulelwekab biik, miche komeiyo mugulel Jehova amu ng'oliot nekibun kutuswekab chi anum Jehova. Kokosochi Jehova ale iwekte kwo betut nekimi kalyet, betut nekimi mieindo ak betut nekimi kibagenge Jehova. Kolosun Baba katororin amu ng'oliondeng'ung Jehova nekakoityi biikuk, kokasa kokayanin eng kainet netilil nebo Jesu ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kan kemwochin kongoi Jehova kot mising en boroindo nekararan nekakenyoru nebo sirutik chetililen. Kongoi amun tesetai konetech Jehova, tesetai kora kochere sobit keekitu eng ng'oliondenyin. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nekiyote Jehova en konunoik nekimache kemwa kongoi amun akot chekikoitoige en atkai tugul kebendi taitab Jehova konotet kora ko kokoitoetab kei. So boroindo nekiyote Jehova en kebeberta nebo sadaka kemache kemwaun kongoi amun itesetai kora ityi akinye boisiet kou en kila koberurin Jehova kwaun nemie kou en kila keboisien paybill number nebo kanisa amun imine ole limiten imuch iitye kora kibagenge yekiyote Jehova kibagenge. So inyoruech en paybill number nebo kanisa kou en kila 400 222 ko account ko 56 2865 hash. Paybill number 400 222 account 56 2865 hash. Yon kitesetai eng kebeberta nebo sadaka kebendi kenyoru tiendo ak keibata keib boroinotet kesa yekakitwoisi kebeberta nebo sadaka. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Baba ninakupenda, asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. ulinzi kwako napata, neema yanitosha, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. katika maisha yangu Nisaidie, nisaidie Baba, katika kuishi kwangu
nisaidie Baba. Ninakupenda, asante sana Baba, Mwokozi wangu. Kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Kan kemwochin kongoi Jehova en boroindo nekokeib nebo sadaka, kimeche kebe kebeberta nekisochini boisionik chekibendi kotugul en wikit, kobit koribotech Jehova konech chametabgei en borwek, kokonech kora ng'omnotet akot en boisionik chekiyoe, sobit kora kimuch keyai boisionik en kimnotet nekonech inendet, akobit kora kenyoru chekiboisien ak chekitien kora boisiet kou en kila. So kibendi kesochini boisionik chekibendi en wikit komugul ak kesochi sadaka chebo betutab raini. Kanamwochi Jehova kongoi akoi ya kakeitu mutisiet nebo betutab rani. Moche amwon kongoi akinye amu boroindo nekoib kotko kakeit boroindo nebo konunoik, moche kemwa kongoi kou yekaitwoi si kebeberta neng'ung ak nesire itestai isoiwech sikobit keboisiechi Jehova eng oret ne inegei. Moche kebe betutab rani kesa ko ng'oliot nekisochini rani ko ng'alek chenyumnyum ko kemwa chekiisto tuguk chekitakitinye, mokornotet nekitakitinye eng eunekyok ongesa. Anamwa kongoi Jehova amu kakinetkei kele ing'ololi Jehova akotinye kimnotet ng'alek chekemwoe kobun kutuswekyok. Kakenai kot Jehova kele ng'alek chekororonen komuchi koiri kawet Jehova. Kokasaa betutab rani asochi biikuk Jehova nenyo chechomin, biikuk cheboisieun Jehova. Kongoi amu kiberur ichek Jehova, nekamwa kongoi eng ichek chekimwa kit eng kelyekwekwa ako kikosyi Jehova. Mi cheking'alal kole tun betut nekile ami kouni ako kikosulda kounoto. Mi cheking'alal kole betut nekile atinye mokornotet neuni akotinye betutab rani. Sikomi cheking'alal akotom kosulda Jehova. Kokasale sikobit iyochi nemie. Sa kora Jehova akobo ichek chenyumnyum king'alal amaikuiyo Jehova, nekikokirinda tuguk chekitinye, mokornotet, boisionik chekororonen, ng'alek chekimong'une kutuswekwa. Kokasa Jehova akawe ng'alechoto tugul betutab rani. Ale ngot komi ng'olyo nekikwo Jehova nekiwis akoisto mokornotosiekyok ak kimnotet nebo mokornotet Jehova. Kokasomi Baba ale kenalipaen ng'olyonoto betutab raini eng kainetab Jeiso. Sikobit kong'etegei nguni konam koboibochi boisionik chekororonen chebo kaberuret ak chebo mieindo Jehova. Amu kasa ako kayan eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Aka yon konan kemwochin kongoi Jehova en boroindo nekararan kot mising nekakeib kewot Jehova, making'etu kounotet kobaten kinoktoi en ng'oliotab Jehova ketesetai keekitu. So kibendi kepchee miendab Kiptayat namache amakun wikit nemie nebo kaberuretab Jehova, kotestai koribotech Jehova kotar ketuye kora kochome inendet en wikit nenyone. Kongoi mising.